Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasokar jong mukul sama kelawan ra ya ka bil kaba ikan sepangi dual post bamsha bawa umuri unbat atadi kikam balong MLA bat MDC wa jingtip mapi UA UMDC ubara resigning kongdo tan daki kedda hadin jong kaba la table ya katai gabil assembly dong bersama UA uta u hero u resigning kongdo ka session keempat kod harto kesini ka city jong resignation jong uta UMDC kalak koi sya kami jong bukur sama kat nungut kiwa ai buram ya uway u MLA MDC ubaya kun uyane ba upay syadu high court ban challenge ya kebil bawara umkul sama ba ula job ya ta la job nomor ka high court kala pen scam ba ka kam jong UMDC kam de ka office of profit ba tahu de ba PN scheme ai ni ai buram ya kibade banyo buram di pikiran ya kenoga kakam trade license kai ka bang ala depan le PE dana di ki minister ha to for ki paisha district council namar ba kakta ai ki voters ki jongki ndrengong the trekam kumbang is my barbor without fear or favor, affection or ill will. Klem ka jing siap ting, klem ka jing siap aliang, klem ka jimut snew itrai kam dah kata. Bat nak kata hak po pangabat ya ka trip. Kani ka city ka pai. South Prime Minister jo dari India. Selapan saya shim ko pishibet kani kadai kawa lato the discrimination against non-tribal traders of Shillong from unlawful interference by the district council East Khasi Hills Shillong in Meghalaya kadai jito pajrong rei ka point jonga kalong ba amdei tambah kani ka shiti kala like kumto ya kani keju ka shiti la endorse ya ka syaka NEC ke NEC kalau tu syaka state government ban explanation but ke state government kalau pen hai kan ni city syaka district council ban keli ka ke position jom kan ni ka kam but pindahkan mau ya kan ni bahadian jom kini ke baro nak adon yang reshuffle district council ya ke department of trade dalam asyuk hawak bol ban continue pikiran Jepang ka jing Tio jing San jong Sor Shillong kamar bahap kami hakapor jongno kamariat kami hakapor jongno kiyeng jong ibadok kimi hakapor jongno kita kidai kikam ngam syukran kinamar kibre kinamla bansa hai kiyeng gabang ba lakran ba pol tengin sa no angni ndai ngala le kenong mensong dari kesnong kepada ke demographic profile jongga kala ba nila ibri gijongi optam betidu ieng du sem ndrei kisusong tap hantu hangi nak kadang lawan rak ke project ba ieng menta ndrius pa tali ki long ieng idon jaga anong mensong pikiran Siapang ke influx, ya ke work permit system la introduce hakapur bangabat, ya ke labor. Nado sedang ketika ke Central Act, ndrei ki rules under a Central Act dimensional ke state. Buat dia kata ki rules lasna hakapur bangabat, ya ke not in charge labor. Pikiran Siapang kini ki sa hamobran.
trash jong kendau umesh changgotia ura ong ya nado basdang babalai himshim hi mapi ya gani kendau alis ngandang yo nong ngandang yo akama market rate ndeng ong ngang la biang kai ke sem la don ke cakaban tia ai no ya gani project shiki bedok dah kajik penbor ura menjur ban ai ya gani kendau sya muda balasna ya sau pradali yeng narumda kibedok kejingdu kejungu kejurha nomor naka dorio ulah bandi haka revenue rate bat naka revenue rate 4 siudut ya full amount jauh ada boleh kata kan nompo berbagai yang mentaka nompo commercial complex jong pemuda kali ke kendau kaba lakap trai dau bauri malah awat yu nilai kenduk apa din jong ke kenduk ulam menjul ban IT no ya ke kendau syakador barsnong ka tahun komiti nak kata kadau layo ban sna ya ka yau anongpo Tigeran jing FR Shibun apreng ka bakren bat ka balik ya kita ki bakren keliru ki glale ayu pade ban kren tu kiba sajan nong ruki ong tengi bahaya gani gari ha de ndre ka jing idri jumki kan confide kat kum ka service ka jumki kila ban saj bhai ki jan cái đấy chính lại ba đây cái cắm trong nghi công nong thao anh thế cái cắm ram trong nong thao anh cái đây bat penlut por ban kuliah ya cái law ya cái constitution ya cái constitution trong cái way pat kiri bat penap ya cái jengmut yang berkah